U MLA ke GED ba Sesnes Sotun habakaren halor ke jingterwa jong ba Adelbert Nongrum ban ai san Paulak syakatnat ban penbha ya ke Meghalaya House Havelor ulaong ba uba Adelbert usngautu ya ke jing sngokia bat ya ke mensim jong ke jing syakri ke jong u ulaong ba uba Nongrum laterwa syak sorkar san Paulak na ke Special Urban Work Program ha ke bagi guideline kimsha bat kamdon ke jing batai baki MLA kin ai ya kano ke skim sya ki wei pat ki jela ulaong bahadin ba ola sngotu ya ke jing sngokia jong u ulai kublai ya uba Adelbert ba dia turu ba katnat kalapa ke jing to sya u halor kani ke jing terwa bat bakimla ban priang ya ke jing terwa ke ba uba Adelbert uzla terwa sya ke sorkar ni sotu ya ka concern lane ya ka jing sokia bat ya kata ka mensim jong ka jing syakri jong ki MLA lane ki representative apo ka jela ka jungi ni sotu ya ka jing sokia ka jing kiru haga bidai bat kanika Meghalaya House Belur bat keladon kata ka jing syah ka ba keladon ka jing terwa nak liang i MLA juga not Shillong i ba Adelbert Nongrum akabaila bu syaka sarkar ban terwa san Paulak namta ban ai namta ban snai ketika Meghalaya House po Belur endai hakabidai bat ka kanu ka scheme namar ka jing terwa ka jing kalong na ka naki special urban works program hakaba ngidan ki special urban ngidan special rural special urban works program ka habide pakai guidelines ngila sim ka feedback habang pan ki sekada department concern but habide pakai guidelines kam sha ki kampedang bat kamdon ka jing bapai ba ki MLA kin ai ka kanu ka scheme na ka MLA scheme sha ki weipat ki jelah ti ngasutu ka jing sokia ka jungi dengan penpawi ka jing kublai i panggil airu ka reply si ba nakaliang ka department nakaliang ka sarkar ki namal bakal ayat apat sakmat hagbede bat ka proposal hagbede bat kini ki jing pinbet pinbiang nam taban snai kini ka Meghalaya House ka batmai bat ka guidelines su kampediang kam sha ai kata tingila ai ka jing pintip sai MLA juga not Shillong ba inuma ban pelut ya kenika Azure WP special urban works program kalau bisa belamang kerpang nam ta ka constituency ke jungi ba in pelut suwait but din takadaw ikhmla ban pedang ya kenika jing terwa ke jungi ya bede ba kenika batmai ka proposal batmai karlo sai sa ka jing sap kenika ban habide kenika proposal ka batmai nagaleng ka sarkar kila ka ringkat bat ka building department kau ba layo ban work out iki plan estimate kan cross kemba arpo kurur akaba kan sala ban penbet pendang na kamata kenika jingsna ya kenika building ka batmai kende haju jaka no jaka batmai ka jaka kende hakaju hika jaka bat ya ka hakabide bat ka kiniki yeng ki barim inside dismantle nak nang sessional bat haka ju hika jaka ya kenika building ka batmai